Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiga merong pemana iya penelamatan nami sulangon amana na magi ngedesa bakana asal bedur. Adi indu de ano isa kana na akon siya sa adila asal bedur ada salako ke tahe. Adila na so anun api akat kumatea ulang wabansan yang nasabak na asal bedur. Isa kata tanggungan adikan dude ang kanana amayura sangka iya munisipaliti asal bedur. Saya nawik mana sila masulang wa magi ngedesa bakana asal bedur karena ni pemana inde makadiun. Kebesaran ni itahu dia konsialanan. Kagi piantunan ada daka pagi di Umir akan di desa bahkan asal bedur. Na ayam apia batarina suka pangunutan aku luan aku marandung. Saat ikurung pemanaya lang mamagi ngedesa bahkan asal bedur. Tapi akan demirkan sumano salamami aman akan dilinta di nakapipi aginawa aran nami. Ulang mana abangan sa tahu sangka iya municipality asal bedur. Saat tiga manawana di masyarakat kita pemagulul alami ko amanan nari na mirakan nang gini kami ama apa alang wana atim puataw ko ngade. Pasok ko na sutuin tanwida pawing na nagudo dawin niya nakasok ko na sa mga manusia na dara po na sudawin na tatap na sa pawing ang mga idula. Sakat isa, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabakan
apinu beyamat wala de kunsi ala sekosi ala tau kainu mapanun inulang wa magi ngedesab kena salah bedu akasa komuna alungan nasung ada to iya Kiri, aku kasuh yo kau siya